Mia warnok hi Juni Sompariat kumsang hi somni pakhat khan Bristol Royal Hospital naupang damdoina alo pianga anu le apa Samuel le Jasmine te hi kumsang hi som pasari khan ani ngai zong chawa Cornfield Road Wiltshire County UK a ancheng donani ancheng don reilo hleya warnoki apian ma kumsang hi Sompariat khan Samuel le Jasmine te hi anin chena anin chen lai hian Jasmine Swan Samuel chu kutla ka chena wangin complain faila kuta thlak fo chin thu le a thik thu a chiat ema wanga an boy fo chin thu a soya ma se hetia apasala pona hi a hnu loka laletin kabial patharin complain file tura minti luya wangin thudik fam kimlo ka soita to pani ati ni hetia anin chen lai hian fa an la nei lawa anin chen nuwa hunrei lo te a insurem chawlein anin mangai le ta mem ni turani Jasmine po holein anin kara fa hiala lo pian pha a hetia anin kau ho nu hian Mia warnok an fanu chu alo piang ta ni Mia chuan anu lam le apala machanga api le putha chen puina sum le thil dang adung na sa hleya api le puti chuan nileng zan khwa a om chang an nga a anu le pa te chu Mia chuan ati boy tam lo hle ni Jasmine chu afanu a boy pui tur ber anu le pa ten an lak chok ne boka wangin an venga pap zudor pakhata chuan na thok ve chinin a pasal Samuel chu ina a chul chul khoin alo ve china Mia hi api le pu ten tam viau ma se ama sing tu anu le pa te chuan an boy pui lo theilowa zanlama api le pu ten aron shwai le chhun lama tal an lo puya nga ya chutyang bokin chhun laman ron shwai puin aronda hun huna an lo ve thawa ngai ni chumi ni wangchuan chhungkunu ber na thoka chuak thin ta chu naw erong bol le eng elo zong zong chu Samuel chuan a khoi ta china Mia pi le pu te chuan an tunu tura aron shwaya piangin Mia taksa chuan dukan mu china engtia nge ti zona an nga chin hleya Mia taksa chu engtia duk fo nge tia an zo chuan Jasmine chuan apasal chuan athil shatna a taksalama chuan harsatna anei deuh thule anaw lai te hian amang angruai china adu ayana yin Mia chu alo wan chinin a changa Samuel chuan anaw chu adu ayana ten alo merpal china wangin Mia chuan dukane pha fo china niome atak sa shatna te chuan chumul changa nei fo china wangin test te po anei hiala ma se ama an shat anglo takin test report a chuan atak sa chuan chumul chang anei shiat ani lawa Samuel chuan do te lo soi rengem niang do ta soi ani chuan a dot soi do na chu awarap thak to nem mani thi senzom afanu nge mai a chiat na a chumul china tin a mer duk fo don ti na nia naute ta na mi hlo tak ani rungot miai taksa a hliam le duk chin te wang chuan Samuel chuan engemo a chan niom te chu a soi fo china a chang le step karap swala katluwa chu wang chuan Mia chuan atur ve phani ti te na soya atluk fo chan chu a khupru a chang kwan lo wang ni na soya a khupru po chu damdoina GP le x-ray te in endikania ma se a soyangin a khup chuan chan lo na anei an mu chuak le chuang lawa mishi sel chapa ngai khup ani ti chu an sha thei chunani an chian te ngei puin Samuel chuan Mia chu a chape lo hle niin an soya anaw lai mutu te ngei soidanin Mia chu sang tak tak adomin alu lam veng hau lo te in a then pop pop chinin an soya ti chuan hunalo liam zela September ni Sompariat kumsang hi somni pakhata chuan Samuel chuan 999 a call ta ngeya a phone call a chuan a fanu chu a zoi vek thule a thok that thailo thu ba ka amit meng te chu a pual vek thu a reporta an phone call don bo zuin paramedics te chu man mo baklengin Samuel te chena in lampanin an tlana an wa thlen chuan an rin lo te vin no te chu an check chuan alo chapa ngai viau le loisia a thok po apa nga ya a taksa chuan har satna umin an shelawani ma se hetia paramedics ten an check lai te hian
Samuel bok chuan a fanu chu an lo thlen hma luk pawh khan a chap na salutuka a thi hmana lawm tiin a lo soi vela mase paramedics te chuan a taksa chutia a lo thi hman han ti theina chan tur an hmulawa Samuel tho soi chu ngai khata an ngai lem sak ni berina langani atuk ni som pakwa pathian ni le ni som ni thojan ni ate chuan mia chu apin ron shwain alo umpui ve thunga asoidanin mia chu apum dona piangin na nei angmaya acha chiam khin thu soin amang ang chuan apa ngai te po ani ma na tin thojan ni som nia chuan awada let le ta topa chumini tlai chuan Jasmine na thok ban ma ni som ni panga vel chu Samuel chuan mia chu alo umpui le ni Jasmine chu na changa ban nuwa in lampani na howa inawa thlen chuan a pasal Samuel chuan emergency service lam alo khol lai takania phone man lai te chuan mia chuan chom chei a she mumal theilawa a chalo hle ti chu a shat theiani paramedics ho chu man mo takin an ron thlenga an chen in aron thlen chuan in chung muntin mai chu chi prim anam chuak vek maya dokana te chuan damdoi rui chi alo kat nok boka paramedics te aron thlen vele chuan Samuel chuan ka boina min chok tu turte an lo thlengta ti ni om fashion hian in chunga chuan a chawnal nala rui thei thil ti turin ala han chawang wang zuiani hetia arui na tur bai puya in chunglama a chawlai hian a fanu chu chhuata a thinge adam ti po shat lavin paramedics ten an bai pui char thunga nautapi po lo thleng ngalin Samuela in chunga bawreng chu a han kawa nangkha rang takin I thil ti khada la in mai fanu thi chunga omreng kho zok ngai sakta che tin a kau chok shama paramedics ten mia chu an han check chuan a chaviau lo ti an hailawa amar phun deka alung phu po apa ngai lo ti an she ngala ni khoshilavin alo omreng to ni an thei to ban chwa nuwa chuan a thok chu an ti pa ngai thei jama rang takin Bristol Royal Children's Hospital panpui ngalani mia chu hetia admit ani chang hian damdoina hian thla ingama sa chu aum nge ngeya Samuel chuan thakhat nuwa afanu damdoina aron kan hian heti hian alati zuya mia hi no panglem chang thiamani hi jame queen ani hi adu du huna chapa a thocha theilo der vela another thiam lutuk jama queen ani hi alati ham ngamani hemi swal hian a fanu hi a phulovin pani hi a phulo takset no pangtia soi thei polani lo no sen natwara chapchin chu jama queen ati hamani damdoinan lu no hian mia hi a thok te po pangai veu to ma se ni khoshilovin alo char chara a thluak an endik chuan a thluak te chu na satakin alo cheto hi lo nia amite chu pon lama alandan anglo takin a chungrila chuan alo chena sa hleya abnormal bleeding anti mai chuan amit thesen zam te chu thiputin alo ti cha luk mai ni a taksa a anthil mu chwa chu a chan a chiang hleya omzia chu naute sen dim doi lawa an soi vak vaka anti chet vak vak chin wanga thil thleng theiani doctor te chuan Samuel le Jasmine te nena chuan an fanu chin chang chu an sha tir ta a adam chwa po an rin lo thu chu an soi ta ni he no te khongai thlak mia hi alo hliam na safiau maya azang ru te chu alanga han pu mai ni lo ma se x-ray changin hetia au ma dai to hian alo thlak to ti an she zuya azang ru ba ka hian a ngong ru po a khitelani he ba ka hian a ke chang velam chu tamdoina anet mit malok karvel khan adam fel chauti an she boka amain akeru alo tlak ti sha chwani bokani mia chu aliam tur lovin aboral tange ngeya doctor de chuan a thi chan hi non accidental death antia a chan chu tipal thela ataksa hliam te chu neyani theilauti an sha chian wangani accident wanga thlengni lovin tinat le hliam fo ani wanga thini tin a thi chan hi an tar langani an fanu boral nuwa Samuel le Jasmine te dan chuan damdoina staff te mak ati tir thun zong veu boka an fanu damdoina anet mit hian boral ngal lovin
thakat le ti meu chu an enkul kha nia ma se athi don ngai darkar chan vevel chau motorin an fanu thakat lai damdoina chu an tloni abawra lai po hian an dom lova darkar chan vevel an tlo nuwa chuan in lama anui enkol lai an nei wangin an ho ngai thu an soya an fanu bawral thu an shatir chuan hospital a chuan an kalve ngeya an fanu bawral chu shi ti mel po an pulawa an fanu bawral awanga shi tia cha nekin semel chuan engthil nge ti a mel shatte an sungte le a chante chu kholkwal velin in local pa in chief min lo ken te u emo leitur min lo zon sak te u te la ti vela ni chu october ni ruk miai bawral ma khan social worker pakhat chuan Jasmine chu ron biain an chanchin te chu aron ngai vena Jasmine le social worker anim biak lai nge hian Samuel chuan athin rim na chu engma she velo anwi te vul laka chuan alo shi thla a alo an khum chiam ani ome october ni som bakwa chu naute lainat tak miai bawral ni nia athi chan ber chu athluaka thitlin wangani doctor ten athi chan an che chiang boka Samuel warnok chu afanu thi chana chuan ren hlel niin manania Mother Church ordain niin Jasmine po afanu chunga thil thleng shereng chunga a enliama a thlentir phalawang chuan man ani ve bokani child hi January ni sompali kumsang hi somni pali khan nei ania chaila chuan Samuel chu an soifia na sa hleya afanu chu a chapa a feeding bottle alak sak chunga alo chana sata wangin apom kang an oitur vel chuan a ngong chu a her kholo sak ni na soya jury de chuan a thu soi chu an oi ngam cha lo prosecutor de chuan Samuel anun hlui chu an han chip deuh chuan criminal record alo nei nual maya an rin lo na atizwal leya sexual assault awangte drugs alo zoro wangte in ani hloma miswal tak pakhat chu alo ni ve shimshimani heiba ka hian anupui Jasmine po kuda thak fauti shiata ni le zela hemi nu hian judge point atok fiawe atini turani Samuel warnok chu afanu thina chuan thiamlo chantir ni in tumwang renga twal that ni lo manslaughter case a chuan thiamlo chantira kumsom pali lungin tang turati nia Jasmine ro chu apoi khoya chuan thiam chantira nia mase rorel tu chuan ipoi khoi chu ka shelawa mase ifanu kha ingai sak tok lavani atia warning sign po ifanu taksa umdana changin voitam chu imunge yang I case urlaya changin fihlim mala shemna chu itwar vedon thawani tin a shemna tan chuan community order in kumthum chung turati nia aum za chu wantlang tan kumthum chung chu phutlet le be sei nei lovin a chula pianga thok don ani courtin Jasmine hi a shathiam veu biki amak letling hleya afanu hi angai saklau mai poni lovin a chunga thil thleng te kha a thlen lai mudiak tek lau ma se a thleng ngei ti shechang ber tu ta jingami ani don sia ma se a en liama a thlen tira damdoina miya ye omlai poin voi khatsia awatloni kha nuin a fa chu ni khoshelavina oma din mun hlo thonom taka a omti shereng chungin ni khata voi khatal mulavin om theidonem ni shimnana tak aphu tak set ngai thatu te in ngai danero ka shelawa comment nalama inlo soi vele donya naute lainat tak mia warni ki chanchena changin case tang ian ngai thale zwaila julani som kumsang hi somni pathumania hemini hian Halifax Fairlane chuan afanu iflin chu shinga iflinin fanu shin hian kumsom thum pakwa upa ani to a Haley hian kumsom ni pakhat mi chawani lai changin depression le anxiety aneina sa hleya a boy ve veu chinani Haley hi South Yorkshire Salian ania a school life hi anwam shan lawa anbuli fau china midang chainum na le ti do da ron a hlo fau chinani Haley hian lekha athiam thei angrenga kumsom paruk mi chawani in school pa ngai a zauder to a Berkeley College a zirchun zomin college zole nuwa hian university ya azirlai chu azir zom le a university ya hian theater film le television ate degree nei ani
University a hian Hailey hian a kopui a fanupa chu atunga. Hailey in Evelyn ashin ma hian a real rulama harsatna atok na sa hleya a buai chin hleni. A fanu chu adu anga engkol that theilo te hlawa. Nuni turin atling lauriawa te ain ngaya. A changle a fanu chu real rulam harsatna chuan a ngong viang ti te a lau tel buka. Hailey hian prenatal mental health team te poina te po adong hiala. Evelyn ashin nuwa po hian aril ru hi a hadam ngai lo. Anxiety le depression anei na sa hleya. A fanu chu a engkol that theilo mol chu a lawa. Tu man an engkol pui bok se lau nen. Ama chawa Evelyn engkol chu harsa ti hin amang an pui viau bokani. Hailey chu zanamu chalo hleya. Nawane inulok atangin ari nala atlan yam na sa hleya. A pasal ngay po in angay saklat lawani. Hailey chuan doktor hiala pana. Engkol na revak law alak nuwa at so sana. Mase October ni somni pakhat kumsang ni somni patuma vek chuan psychiatric care dong turin jirulam doktor apan le ta a. Postnatal health team lamachangin nurse ten an engkol buka. Hailey riludam law na chuan a chian te po atimangang hleya. Mase afanu Evelyn vanay tlak takin asisel na achapa ngaya. Ari na te po apa ngay hleni. Tuti layin naute engkol tu Hailey chuan postnatal depression, anxiety le OCD wangin buaina atok meka. Heng aril rushe na zong hi afano angay tualuat wangani le itlat boksi ni. Tuti layin Hailey ve thung chuan naunay nuwa jirulam harsat na postnatal depression, anxiety le OCD wangin buaina na men lawatoka. Heng aril ruha na zong te hi afano angay tualuat wang anile itlat boksi ni. Hailey chu antidepressant damdoi choni poyin a eidu chuang lawa. A chan chu a damdoi ei chu a fanutana poi thei aniyang ti arin tlat wangani. A fanu chu khoya ma a shwai chuak ngam lawa. Pona shwai chua ani chuan mi in antina dona angai tlatani. November ni kumsang hi somni pathuma chuan Hailey chuan Evelyn chu in hnoi lama shwain chaukalama chuan tuide na singka chuan tuyati khat veka. Tuide na tuyati khat vek nuwa chuan Evelyn chu ada lut tamaya. Evelyn chu ada wangwang nuwa chuan naute pa Hailey pasal chuan aron muwa. Ngatinge khatini ti tin aron hau chuan Hailey chu a har chuak lol maya. Hailey chuan afanu ngei chu tha tumnaril ru aputhut ti nani. Aril ru shisel lo ne te chu anasahle to ani ti a shat nuwa chuan engkol na mumal zok dong turin voluntary patient ni turin head hospital Wakefield a chuan ain admit ta ni. Damdoina chuan psychological test shang apal tlang nuwa severe postnatal depression anei ti chian ania. A fanu shisel na le himna chungchanga ngai ruat na satak delusional belief le psychotic symptoms anei boka. Hemi nu hian leads lama chuan transfer ani le a. Antipsychotic medication zonia mase a idon nge don lautia chuan alawai chun som le a. Adam doi e chuan a fanu nutin helai chu a effect dona angai tlatani. Damdoi e chadu lo wang chuan mental health eknoya chuan puarania. Mase a nuluka damdoi e angai pui mo chawa a khosak dan ti chu a zia chana. A fanu Evelyn po chu angai sak chachau veo shiatania. A mason na an mu chuan mental health eka an puarna te po an phela. December kumsang ni somni pathum thleng chuan Leeds Hospital a chuan Hailey le Evelyn te chu anum ta a. Vandoina thlen ni tlai December thla chuan Hailey chu psychologist trainee pakhat chuan a koma. Hailey chuan mason viawin a shepokani. Christmas party ate Hailey chu akal chuak thei to boka. Ti chuan chumitlai veka chuan a fanu Evelyn chu pomin awa chhuak pui an phal sak veta a. Hyde Park Lisa chuan an nufa chuan an chuak duna. Hemitlai hian ani Hailey chuan angai tua mai a fanu Evelyn inun na alak sak tak ni. Evelyn chu apuan ken chuan a maya khu in a hup luma. A fanu nun na nge alak sak nuwa chuan a pasal le emergency department te chu ama ngein a khol ngala.
afanu ati dan song song chu a shil boka police te chu lo thleng thuain thil thlen dan an zo chuan ama ngei chuan ka fanu hi ka thatani ti na soya ka fanu ka thatani keima hi poi khoi tu kani min lo bo ro utin police te chu shilani a thil ti chu rap thla ka ti thu soin a chunga shemna engpo thleng se a phu hlia hlia thu soya heri chu police ten an la a psychiatrist pani ngutin an endika psychiatrist ten uluk taka an interview nuwa chuan depression na salutuk mai psychotic symptoms ane na satwanga ni thu an soya anaw nei nu chang khan hetiang ri rudam lo na hi anei chauchar char to ni psychiatrist chuan heli in afanunun na alak lai chuan psychotic state a om thu soin ari ru chu a fim lova engma a shelovani antia a depression nei zong zong nen ari rudam lo na wanga amut chat lo na rei to bok nen chung zong zong chuan psychotic state a om tira a thil ti chu a poizia shelovin a fanu chu a thatta ni doctor de chuan postnatal depression chu psychosis nen a inkup du chin shim nin an soya a big takin treatment an lak wat lo phei chuan an boi pha na sachin hle ni an ti ni just the chuan heli ri ru boina na satak chu psychiatrist ten hena changle a chung te hena changa an ngai thak nuwa chuan a fanu chu tinat adu wang shim nia an ngai saklawa court chuan heli poi khoina chu infanticide tin thutluk nan siama jela da ain mental hospital a admit le ni se an titani infanticide kan ti chuan naude sen apiana changa kumatlin ma atha an ni hi niya naude thi chan chu athat tu ten emotional disturbance an nei na satwanga ni chintlang puya thiamlo chantir ane ngei thoti na niya infanticide kan ti chuan murder case ang chu aur thoti na niya ma se jil rulama chian lo na wangin jela inda ain hospital emo en kolna dang thau si hin an chem tina ane tila aswal lo ome he khesa mi zong zongin kan hiat fia dana chadeu mai chu nu in naw ba shin reng hian atak sana satakina danglama hei hian aril ru hong thina hei wang hian emotional support kan ti hi an mamo emema an pasal an chungte an chiantele an che velami ten an ngai vena an enkola naude thlenga an lak choka an enkol pui hi angaya chutiang ani lawa an mani chau boy pui tir an ni chuan an jirulama har sanna satak an tok china postpartum depression an ti te po hi na satakin an nei pha china ni